Gikuyu augire thiku cia muici ni 40 na ciri kuhinga 40 ona wihithe irima ririku no uri buthuru hatari kuruta kana kuongerera 40 cia mwikuiro uyu uri urakurikana na ritwa Tamasi Atieno ciakinya thutha wa kuhobaniirio muthenya farigishi akienda gwithara na mwana wa ukuru wa thiku 3 uria aiguire thibitari-ini ya atumia ya Pumwani. Aria mokire gwitika mbu matigirira ni mamwanika king'ang'a-ini ona thengia ya igeria riake ria kuhumbika thoni. Mushini gwake mwena wa Mathare North tugacemania na Rebecca Kasaya uria ni nyina wa mwana uria kuiyeto na gikeno giake gitingihithika akiongithia mwana wake. Agatutariria ati hindi ya gicanjama giki egucendukite o ndagika nini tu kuhangira marihi ma thibitari kuona ni gutanyite kuheo rutha rwa kuinuka thutha wa gutanahirwo na mwana thiku 3 hituku. Mama akasema, "Wei, enda ndio wale watu wa NF ndio wao wanapita wanaenda. Fuatilia." Mimi ni kufuatilia mbio. Kufuatilia na nilikuwa nimetialisha mtoto, nimemwalisha vile nimewalisha hivi. Sasa kurudi na kuta vitu tu hizi na zile za mtoto chini. Ndio nilianza nduru. Kayo kanene niko kaguciririe aruti wira oro undu umwe na arwaru angi thibitari-ini ino aria matana ria marigu na hau mambiriria gucaria mwana na kwa munyaka mwikuiro anyitwo akienda gwithara na mwana kihingo-ini gia thibitari-ini uyu. Na soja alikuwa chini akasikia kitu inalia kwa bag. Akasema, akaambia huyo mama, simama, nini inalia kwa bag kama mtoto? Ndio wakamshika na mtoto kwa bag. Mwikuiro akirikana gukorwo egukugetie wara na gwithaya wega ota mutumia ukuhetwo mwana no ningi mufango wake waringa ihiga. Ila alifanyiwa checking wakakuta amechukua kitu ya kufunga wale wamama wanafunganga kwa tumbo, anajifanya yeye amezaa. Mwana uyu ni kiheo kia mwanya kuri family ya Rebecca uria ni nyina wa ciana 3 cia tuiretu na ariwe mwana wa mbere wa kahi muciini uyu. Uhoro wigie kura gwake uma wake hakinene. Nduru tu, nilishutuka mshutuko kubwa. Nikasema nimezaa kijana moja tena ichukuliwe, na aibu sana mbele ya Mungu. Nilikuwa tunalilia Mungu, umenisaidia. Rishiria ria kurwo ni mwana wake rikimuhahura ngoro kuona anaigua ciana ni ciagwo ona kwendio mabururi ma kuraya, akiuga ni athomete na riake. Nataka tu kuhimiza wamama wenzangu wachunge watoto yao. Hata akuwe mwaka moja, akuwe miaka 2, hata kama huyu alinde hata miaka 5, angoje mtoto mpaka afike umri ya miaka 10 ndio atumange sokoni akienda peke yake. Ona thengia ya matuko ya maria we na muthuri wake mauma namo, Rebecca agatwira ati ni megirireirie kuoya watho moko-ini na gutigira maabithaa a borithi maruta wira wao kuria mandikithirie ndumiriri yao ceceni-ini ya borithi ya Shauri Moyo. Alikuwa anataka kupiga kofi, mimi nikamkataza, wacha, Mungu amenipea. Mungu anajua sababu amenirudishia. Mwachie Mungu. Wacha askari kwa mikono yake. Mwikuiro uyu uri wahingiritwo ceceni-ini no ya borithi etereire gukinywo igoti-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.